Okay, we will continue for the second part of the lecture. So, in the first part, you have already learned about what is assessment and what is educational assessment and who is the person involving in the assessment process. So, for the second lecture, we are looking in more details about the personnel involved in the assessment process. So, one of the personnel that is really important for the process of the assessment is the parent itself. So parents may notify the teachers the concern, or maybe the teacher notify the parents the concern about her her his or her daughter. So this is the role of parents in the evaluation process. In the beginning, parents may notify and request school for evaluation, provide general and specific information related to the child condition. Okay, then what happened? The parent might be after the notification. Maybe parents said, "I want to meet the teacher and I want to discuss about my daughter." So, and then the teacher might make a date for the appointment to meet the parent. And what happened during this session? A parent may share insight into child's background, attend to the interviews, share any prior reports or test results. And after that, maybe after a week of the meeting with the parent, a teacher can share opinion and agreement of evaluation results, discuss any inconsistency or gaps, or also participate in IEP. So we need to know the parent role is really important in the evaluation, assessment, and also in the assessment process. During the first meeting, during the first meeting with the parent, what information that needed from the parent? Okay, teacher may need data and family information, developmental history, academic history, and social history. You need also to know this is also the point that needed during the assessment with the doctor. But also teacher also can know this data to know better the kid. Okay. So next we are looking for the example of the parent intake and interview. Okay, you can see this is the example report after the meeting with the teacher, with the parents. So it's quite detailed. There are information about siblings, about parents' job, and also uh, personal information. So here is the developmental history of the kids. What happened during toddler? What age the kids can talk? Okay, we can see this is really detailed information regarding the kids. Okay, this is the history, also still the history information regarding academic. Okay, what happened? So this report mentioned the preschool experience by the kids and also what grade he got during the preschool, and also social history, okay, such as social involvement in the organization at school or also social in the community. Also, and this is the example of the report provided to a multidisciplinary team. This is possible for the teacher. Uh, the report to be given multidisciplinary can be a doctor, can be a occupational therapist, or also can be a speech therapist. Okay. Okay, this is the example for the reasons for the referral and also what happened at the school, such as remediate the people's performance prior to referral, including regular education interventions such as remedial, reading and maths, teaching modifications, behavior modifications, and so on. So, in the report, teacher also mentioned about the intervention, what has been done to the kids before the referral to the
multidisciplinary team. Okay, this is another example of the refer to MDT. So such as the teacher also indicate is there an attendance problem. Okay, meaning that the teacher mentioned the notify the kids already has come to school in very well but still have academic struggles. Okay. Okay, this is the example. But if you see this example, it's quite lengthy, panjang kan? But I think in our practice in Malaysia, uh, there is just maybe needed just a short report, just a short report. Basically, for school in Malaysia, there is the report is about behavior, but maybe not so much report about background of developmental history. But because it is not easy to take from the parent, if we do not know a lot about developmental aspect of the kids. Okay. So the next one, we are looking for the process of assessment. Okay, in the first lecture, I already mentioned the assessment, the process of assessment involving multiple personnel. So, in the process of assessment, okay, in the first slide, maybe I already mentioned the assessment involve like a behavioral observation. But actually, in the process of assessment, there are three different process, which is screening, evaluation, and diagnosis. So, screening, evaluation, and diagnosis. This is the process of assessment for for a children who may have difficulties but not yet be diagnosed by the medical practitioners. So, ini adalah proses untuk penilaian bagi kanak-kanak yang ada kelewatan perkembangan di sekolah, maybe in term of academic, maybe in term of behavior. So, the process of assessment involving screening, saringan, evaluation, penilaian, and after that, diagnosis. So, we are looking for these three steps within the assessment. Okay, so screening. What is screening? Screening is initial stage of assessment to detect before confirm the suspected needs. So the screening recognized by teacher, parents, or family members. And later on, it need to be confirmed by specific assessment procedure. Okay, only preliminary diagnosis and checklist inventory information observation. So, kita kena tahu screening ni sebenarnya melibatkan penilaian oleh cikgu ataupun ibu bapa. So, dia adalah penilaian pada peringkat awal yang dibuat oleh individu yang berurusan terus dengan kanak-kanak tersebutlah. Jadi, jika di sekolah, cikgulah yang berurusan terus mengajar kanak-kanak tersebut, yang melihat kanak-kanak tersebut di dalam kelas. Manakala di rumah, ibu bapa, okey, yang melihat perkembangan kanak-kanak dan juga yang menjaga kanak-kanak kan. So screening ni involving the individual who directly with the kids Okay. So initial bila screening ni, dia tidak boleh sekadar cikgu cakap saja, dia boleh melibatkan checklist, inventory ataupun observation. So, saya boleh bagi contoh lah untuk screening. Mungkin untuk di praktis di Malaysia adalah screening untuk kanak-kanak yang dah masuk darjah 1. Okay, mungkin yang ada perkembangan lambat dari segi penguasaan akademik. So, mungkin darjah 2 dia masih lagi, contohnya darjah 2 ataupun darjah 3 dia masih lagi menunjukkan perkembangan pembelajaran yang tidak setara dengan kanak-kanak sebayanya. Contohnya mungkin darjah 2 kebiasaannya kanak-kanak tu dah boleh membaca perkataan mudah dengan 2 suku kata. Okey. Jadi cikgu akan identify lah. Maksudnya selepas dia dah masuk persekolahan,
the academic achievement tu macam mana kan. So contoh dalam aspek belajar membaca, cikgu bahasa Melayu akan nampak lebih jelas lah. Okey, sebab masa bahasa Melayu di sekolah lebih banyak lah berbanding subjek subjek sains ataupun subjek yang lain. Okey, so apa yang cikgu boleh buat? Kebiasaannya cikgu pemulihan dia ataupun cikgu bahasa Melayu dia ada ujian penilaian yang disediakan untuk tengok keupayaan kanak-kanak tersebut. So dia juga selain daripada penilaian, cikgu juga boleh tengok dari segi observation of behaviour. Macam mana kanak-kanak itu belajar dalam kelas kan. Adakah dia memberikan tumpuan yang bagus? Adakah dia tidak kekal duduk? So it involve observation also. Okay. So we really ingat so it is important to know screening involving teacher and also parent. Okay. Evaluation. Okay, what happened here? After the screening, evaluation is the process of making decision about what is good and desirable. Judgment between performing at high enough level versus not achieve the standard level. Okay, decision whether to move to the next level versus to carry out a particular instructional activities, and it is a process after product of assessment to synthesize and reflect on. Okay, so screening tadi, okay, saya go back balik Untuk screening, mungkin dalam satu kelas cikgu ada 30 student. So bila cikgu buat penilaian, mungkin pada pertengahan tahun darjah 2, cikgu buat penilaian soalan yang mudah dan cikgu dapati dalam 30 pelajar tersebut ada 3 orang yang tak mencapai tahap minima. Mungkin dia belum lagi boleh mengecam abjad, belum lagi boleh membaca suku kata mudah. So apa yang cikgu buat, apa yang cikgu perlu buat jika dipraktis di sekolah kerajaan untuk darjah 1, darjah 2, peringkat awal jika cikgu bahasa Melayu nampak ada perkembangan lambat dalam aspek membaca, mereka akan kanak-kanak tersebut akan dibantu melalui kelas pemulihan khas. Pemulihan khas ni maksudnya remedial class untuk ajar kanak-kanak berkaitan dengan membaca, menulis, mengira lah. So pada peringkat selepas screening, cikgu dah identify murid yang memerlukan tambahan dari segi pembelajaran. Jadi mungkin kanak-kanak itu cikgu akan adakan pertemuan untuk menyatakan kepada ibu bapa dan persetujuan lah bagi mengikuti kelas pemulihan. So pada kelas pemulihan, cikgu akan cuba bantu untuk intervensi belajar membaca. Okay, this in the practice of Malaysia, the practice for the remedial class, kelas pemulihan ni adalah murid tersebut yang terlibat untuk kelas pemulihan akan keluar daripada kelas waktu bahasa Melayu dan juga matematik pergi ke kelas pemulihan. Okay, so di situ mereka akan diajar membaca dalam kumpulan yang kecil lah. Okay, so apa yang cikgu buat? Cikgu sepanjang proses tu ia melibatkan intervention lah. Cikgu akan ajar, okay, dan tengok perkembangan macam mana. So this is the process during the remedial class, kelas pemulihan tu cikgu akan tengok lah adakah perkembangan kanak-kanak ini berlaku dengan baik ataupun perlu to carry out a particular instructional activity ataupun dia perlukan lagi penilaian yang lebih lanjut. So in the practice of Malaysia untuk kelas pemulihan, dia ada borang ada borang penilaian untuk tengok perkembangan kanak-kanak tersebut, dan juga penilaian akhir. Penilaian akhir, adakah kanak-kanak tersebut bila diberikan intervention, adakah intervention itu berlaku dengan baik ataupun kanak-kanak tu tak respon kepada intervention. So bila dia tak respon kepada intervention, mungkin it at risk for the learning disability. So evaluation ni pun still involving teacher lah. Evaluation ni melibatkan cikgu tengok perkembangan kanak-kanak tersebut dan buat penilaian sebelum dan selepas. Jika perkembangan itu menunjukkan tidak begitu memberangsangkan walaupun telah diberikan intervention dalam kumpulan yang kecil, so teacher mungkin maksudnya itu mungkin membuka indikasi kanak-kanak itu memerlukan kepada diagnosis. So diagnosis what is diagnosis? Diagnosis is act of confirming the needs and disabilities. Untuk
confirmkan keperluan dan juga ketidakupayaan. Okay, number 2, details information about the level and severity. Okay, dia akan melibatkan apakah kategori apa kanak-kanak tu hadapi masalah dan apa dia punya tahap. Involve eligibility task, a high level of assessment conduct by multidisciplinary team. So for the diagnosis, dia bukan sekadar kanak-kanak itu datang jumpa doktor. No, dia akan melibatkan penilaian jugalah yang dibuat oleh multidisciplinary team. Okay, next, diagnosis juga melibatkan other professional and experts. Okay, dia mungkin juga akan melibatkan penilaian audiologi, mungkin juga melibatkan doktor pakar kanak-kanak. Okay, and privacy and record, educational and health record to remain confidential. So semua maklumat berkaitan diagnosis ni adalah rahsia dan the IEP team members. Okay, so diagnosis ni senang kata dia merupakan keputusan, maksudnya penilaian. Cikgu dah buat screening, cikgu dah buat penilaian. Okay, so bila kanak-kanak tu menunjukkan perkembangan yang tidak membosankan dan indikasi yang lebih jelas kepada berkeperluan pendidikan khas, maka memerlukan diagnosis. Diagnosis ni adalah dibuat oleh medical practitioners, doktor, dan biasanya diagnosis ni dia bukan sekadar kanak-kanak dan ibu bapa pergi berjumpa dengan doktor saja, tak. Dia mungkin pada peringkat awal doktor akan refer dulu kepada bahagian terapi cara kerja. Okey, mana-mana bahagian lah yang doktor rasa perlukan maklumat lanjut berkaitan kanak-kanak tersebut. So apabila maklumat semua tu dah ada, barulah doktor akan buat diagnosis lah based on the information yang ada. Okay, so it is really important diagnosis ni be done by medical practitioners. Okay, doktor lah. Okay, tapi maksudnya medical practitioners ni luas. Okay, sebenarnya untuk diagnosis ada juga boleh dibuat oleh clinical psychologist. Tapi senang nak ingat, diagnosis ni adalah dibuat oleh doktor lah, doktor pakar. Untuk kanak-kanak biasanya dia mungkin melibatkan doktor pakar kanak-kanak. Okay, dan juga kalau di klinik kesihatan dia mungkin melibatkan FMS. Okay, iaitu Family Medicine Specialist. Okay, so ingat diagnosis ni dibuat oleh doktor. Okay. Jadi bila penilaian tu kita boleh tengok keunikan kanak-kanak lah. Okay, adakah kanak-kanak itu memerlukan intervention? Adakah kanak-kanak itu above or below benchmark? Dan assessing during learning helps educators monitor student progress and adjust instruction to keep students moving forward. So assessment ni, penilaian semasa pembelajaran ni akan membantu pendidik untuk lihat perkembangan kanak-kanak dan mengubah instruction, mengubah cara pengajaran tu berdasarkan keperluan kanak-kanak tersebut. So mungkin saya boleh bagi contoh, kalau kelas pemulihan, cikgu akan ajar kanak-kanak untuk intervention membaca ni dalam kumpulan yang kecil. So mungkin cikgu akan identify ada kanak-kanak yang mudah untuk diajar membaca menggunakan gambar. Ada kanak-kanak mungkin memerlukan bantuan visual dan juga gambar. So sepanjang proses intervention, cikgu juga akan buat penilaian lah untuk tengok instruction yang mana boleh memberikan kesan yang lebih baik kepada kanak-kanak tersebut. Okay, further kita tengok pula type of assessment. Okay, type of assessment, ada assessment yang boleh dibuat oleh cikgu, ada juga assessment yang hanya boleh dibuat oleh pasukan multidisiplin. Okay, so first one we are looking for the psychometric test. Okay, psychometric test ni dalam bahasa mudahnya dia adalah ujian IQ lah, intellectual quotient. So it is a standardized test designed by psychologists to measure mental performance. So the purpose is to identify individual potential and personality. So psychometric test ni dia adalah ujian standard. Maksudnya standard ni dia bukan hanya digunakan di Malaysia tapi digunakan di seluruh dunia lah. Okay. Yang digunakan untuk tengok keupayaan individu. So untuk psychometric test, it can be aptitude or ability test, which is measure natural ability and potential to grasp new skills. Personality, measured preferred way of behaving with no right or wrong answer.
and the outcome, which is to predict one's performance for eligibility of some candidate criteria. So untuk psychometric test, dia ada ujian yang melibatkan kanak-kanak itu perlu berfikirlah nak tengok keupayaan dia. Ada yang melibatkan personality, ini lebih kepada untuk tengok behavior. Okey, biasanya behavior ni, personality test ni dia mungkin dia boleh jadi melibatkan juga rating daripada cikgu, dan outcome ni lebih kepada nak tengok pencapaian akademik lah. Okey. So aptitude test contohnya numerical and verbal. So aptitude test ni dia bukanlah macam ujian nak kena baca ataupun ujian nak kena tulis, tak. Dia akan tengok abstract reasoning, diagrammatical reasoning and spatial reasoning. Okay, this is the example of diagrammatic reasoning. So dia melihat macam mana keupayaan kanak-kanak tu berfikirlah. Okay. This is diagrammatic reasoning. Kita tengok maksudnya dia kena hubung kaitkan what he see and what's next. Okay. This is example of the abstract reasoning. Okay. There is one missing here. So the kids need to identify which is the correct one to be put here. And this is another example for the spatial reasoning. So this a picture, 3D picture, and the kids need to identify which is the correct answer. So we can see for the psychometric assessment, it involve thinking skills, keupayaan berfikirlah. Okay. Walaupun dia mungkin ujian ni kanak-kanak tu mungkin dia struggle dari segi membaca, tapi dia boleh nampak gambar dan dia boleh faham gambar, mungkin dia akan skor tinggilah dalam ujian aptitude test melibatkan reasoning berfikir ni. Okay, next assessment is formative assessment. Okay, this is assessment that can be done by the teacher lah. Formative, examine people work, okay, inform teacher knowledge, inform instruction and teaching methods, set task. Okay, jadi formative assessment ni ujian penilaian formatif ni kebiasaannya cikgu boleh jalankanlah di dalam kelas. Mungkin ujian tu cikgu dah set untuk darjah 1. So based on assessment tu cikgu identify berapa bilangan murid-murid yang tak dapat capai minimum skor yang dah ditetapkan. Okey. Dan formatif ni lebih kepada penilaian yang mungkin dijalankan secara berkala lah kan, berkala, dan tengok perkembangan macam mana kan. So the next one is summative assessment. Okay, summative ni adalah ujian penilaian yang untuk melihat secara keseluruhan. Okay, so what happened here? Are there any common gaps in student learning? What information is retained and mastered? What are the strengths and weaknesses in the teaching plans and curriculum as a whole? And also, is there a need to develop a further teaching methods or enrichment activities? So, summative assessment biasanya dia adalah penilaian yang melibatkan keseluruhan topik yang kanak-kanak tu dah belajar di sekolah. Okay, so tengok apakah topik yang kanak-kanak tu dah boleh buat ataupun apakah topik yang masih lagi kanak-kanak tu belum boleh buat lah. Kalau formative tu lebih kepada penilaian yang mungkin melibatkan satu topik sahaja. Tapi summative ni dia melibatkan semua topik yang cikgu dah ajar. Contohnya untuk tahun 1, sains, cikgu dah ajar 10 topik. So summative ni akan adalah melibatkan semua soalan lah. Semua topik dalam 1 tahun yang cikgu ajar. Okay. Okay, so this is the difference between summative and formative. So we are not looking this further. Okay. Okay, next we are looking for the formal assessments. Okay, formal assessments, penilaian yang dengan formal melibatkan penilaian menggunakan assessment yang telah mempunyai standardized dan juga reliability lah. Okay, di mana ujian-ujian ni, formal assessment ni adalah berbayar lah. Meaning that the tools, the paper perlu dibeli. Bukan boleh photostat macam tu lah. Okay, so this is the formal assessment. Contohnya this is
assessment for voluntary. Voluntary is for the behavior, which is a lot of question that parent need to indicate what the kids already achieve or not achieve. Okay. Okay, next we are looking for the informal assessment. So for the informal assessment, there is naturalistic, focused and dynamic. Okay, natural is assessing the child in his natural situation. Focus, concentrate multiple behaviors across different areas to elicit target skills, and also dynamic, interactive approach to get learner responsiveness to intervention. So informal assessment ni cikgu boleh buat di mana kebiasaannya dia berlaku di dalam kelas ataupun mungkin semasa aktiviti di luar kelas kan. So dia akan lihat kanak-kanak itu secara natural macam mana dia punya behavior di dalam kelas. Okey, macam mana dia punya respon dalam dengan kawan-kawan dan macam mana juga respon dia di dalam kelas lah apabila cikgu bertanya soalan. So informal assessment biasanya dia lebih kepada behavior observation. Okey, jadi cikgu akan nampak karakter kanak-kanak tu dengan lebih jelas dalam situasi situasi yang biasa dalam kelas, bukan dalam bukan dalam ujian lah. So semasa kanak-kanak tu respon kepada jawapan cikgu ataupun semasa kanak-kanak tu bermain di padang bersama kawan-kawan kan. Okay, jadi for the informal and formal, informal can be conducted by anyone, including teacher. Okay, also parents. Okay, dan dia tidak melibatkan skor markah lah. Okay, dan dia assess in normal classroom environment. Okay, report from interview or observation. Okay, so it contrasts with the former, which is the former is the standardized testing with rules and procedure, and it need to be conducted by certified individuals, and it involves scores, and also it assess in specific area and also space time. So kalau formal ni dia lebih sukalah sebab dia melibatkan ujian yang standard dan juga dibuat oleh certified individu yang terlatih untuk menggunakan ujian tersebut. Okey, dan dia akan melibatkan skor markah. Okey, dan dia akan melibatkan penilaian tu akan melibatkan formal punya space. Dia memerlukan ruang dan juga akan ada masa yang dispesifikkan untuk penilaian tersebut dibuat. Okey. Okey. So assessment, for the formal assessment, dia ada criterion reference assessment. Okay, this is assessment that compare a student's knowledge and skills against a predetermined standard, cut score or other criterion. In criterion reference test, the performance of other student does not affect a student's score. Jadi dia akan, kalau ujian kriteria ni dia akan compare knowledge, pengetahuan pelajar dan juga skills terhadap dengan standard yang telah ditentukanlah untuk ujian tersebut. Okey. Dan on criterion reference test, an individual student score is not affected by the performance of their peers. Okey, so macam contoh ni, bila dia buat penilaian. Okey, so kalau tengok kat sini, paling bawah ni adalah skor yang paling ramailah individu capai. So, sini adalah cut score dia. Maksudnya, skor yang pada tahap kebiasaan individu itu akan dapat. Jadi, contoh yang ni satu skor ni peringkat 40. So, dia below proficient lah. Okay, saya tak nak explain panjang lah berkaitan dengan assessment yang standardized ni sebab dia biasanya dia melibatkan penilaian yang dibuat oleh certified individual yang perlu pergi assessment dahulu. Cuma untuk kriteria ni dia akan bandingkan contohlah ujian IQ test dia dah ada standard score. So daripada standard score tu pencapaian kanak-kanak tu boleh dibandingkan
dengan pencapaian kanak-kanak yang sebaya dengan usianya. Adakah kanak-kanak tu skor dia, contohnya kanak-kanak yang ada struggle membaca, bila dibuat ujian IQ test, adakah skor dia tu setara dengan adakah setara ataupun dia lebih rendah berbanding dengan kanak-kanak yang tak ada masalah membaca. So dia akan dibandingkanlah berdasarkan set skor yang telah ditetapkan dalam ujian tersebut. Okey. So kalau assessment ni dia sebenarnya dia adalah bell curve lah. Yang ni biasa dalam statistik lah, di mana kebiasaannya paling ramai capai adalah pada tahap average. Okey. Below average maksudnya dia tidak capai setara dengan kanak-kanak pada usianya, ataupun above average ni lebih tinggi lah. Okey. Okay, this is we are looking for the differences between criterion reference and norm reference. So the purpose for the criterion reference, it reflect progress on student development. Okay, norm reference shows student ranking relative to a group. Dia akan tengok keupayaan pelajar mengikut ranking. Okay, task design align to content and learning outcome. Okay, dia akan tengok kepada learning outcome punya standard. Okay, non-reference discriminates high and low achievers. Dia akan tengoklah pencapaian tu untuk adakah kanak-kanak tu pada tahap high ataupun low achievers. Unit of score individual for the criterion, and non-reference is a group. Score presentation, grades linked to a criteria. For non-reference, grades derived from scores presented in a bell curve. So the advantage for the criterion, able to show each student's progress and performance, allows for higher order cognitive skills, shows individuals' abilities. However, for the non-reference, can be statistically adjusted and avoid grade inflation. So the advantage for the criterion, no control over grade distribution, less possibility to compare individual against the whole group. But for the norm reference, okay, group performance can influence individual grades, can be unfair, may fail to show actual differences between students. Jadi dari segi ujian assessment tu, dia ada dua jenis lah, yang formal assessment, criterion reference and norm reference. So dia ada purpose yang berbeza lah dari segi keperluan kepada assessment tersebut. Okey, kalau criterion lebih kepada nak tengok student punya development, manakala untuk norm reference tu nak tengok dari segi keupayaan kanak-kanak tu based on ranking. Okay, so kalau perlukan further pemahaman, I will suggest you to look at this video. I think that's all for the lecture. There will be one task after this. Saya nak, sorry, for the lecture, for the class activity this week, I want you to make a reflection for the assessment based on your field of study. Okay, berdasarkan bidang pengajian anda, tuliskan satu justifikasi ataupun pandangan macam mana anda, contohnya sebagai bakal cikgu pendidikan awal kanak-kanak, boleh menjalankan penilaian di sekolah bagi mengenal pasti kanak-kanak yang ada risiko perkembangan lambat di sekolah. Okey, dan jawapan anda, ia bukanlah jawapan betul atau salah, tapi lebih kepada reflection lah. Apa peranan cikgu, apa yang cikgu boleh buat sebagai penilaian di sekolah untuk mengenal pasti kanak-kanak yang ada kelewatan perkembangan berdasarkan bidang masing-masing. Kalau anda buat kos pendidikan Islam, macam mana anda sebagai bakal cikgu pendidikan Islam boleh buat penilaian untuk kenal pasti kanak-kanak yang ada kemungkinan kepada berkeperluan pendidikan khas. Okey, dan jawapan anda
boleh mohon anda untuk respon, berikan pandangan anda di laman forum. Okey, itu sahaja untuk kelas minggu ini. Sekian, terima kasih.